Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini gilongi khubor bamta kasni. Dangshan ka Khas Hills Autonomous District Council ke HADC kadang de pelongi ka dorbar mangtingka ya ka belawan ra da ka EC belalam khmat da ka VPP. Ha ka mangtingka bela dep kladon ka jingya kren bat bha ya ki mangtingka halaki jongkitnat lingba uba Shemborlang warba. Ka KHADC ka belamang tingka ka babiang bha bat pelong la ka KHADC kum ka surplus baduna jinglon. Wala kata ka council kadang don kam ya ka jingyarap jong ka sarkar jilla lingba katna DCA. Men haganru terik unailar ka EC belalam khmat du CM uba Shemborlang rinja badu EM platingka kalalit u nam ha uba Prestone tensong ubri Ministry District Council Affairs banyo ya ka bha jongka banyo namar ki artli ki District Council Hagaru Barjantia Hills District kilayo yathu UCM habaya kran chiklat pathai hadin belami naka kamra uba Prestone tensang UCM loong baga jingtmu jongka KHADC kalong banpin bha shu ikaru kampanyan yaki kam jongka council bat banwat lad ika jingya trailang bat ka sarkar jilla la benrap ru baka KHADC ka kwa ban kentiu ki jingdan jing em jongka kum ka bor senshar hapo sik schedule bat banyo jingkrshan na ka sarkar jilla bat sarkar pedeng barenja ulak dawru ka KHADC kadi kadak bapin i baka council kala tresitom ban pin mi pisa na laki jongkilat jingyo nong kum ki trade license khajna bat ki wekilan kar kum ka jingye thu jong CM ka jingye kundu bat ba Prestone kala long ka babet bat ukermen bakinyo ya ka jingye trailang ka bajanai na kaliang ka sarkar jilla na kapenta ka bha kamiat jongki pat ba hapo uput usam jong ka KHADC Mata resmi nak kalian jungi nak District Council mengarahkan yang charge of finance kita yang Deputy CM badi pek ya ka department na kajuan jungi kalau kena ketua atli kimat ka council do boy na pernah kamat ka dia lor ke bahak ka baka KCC ka dia banyo namar ba ngi hakiwe ki council kita nak bagi karena ka department ada pasal adu mentai nak kena KCC ki tidak nilai ya ibu din hi daga shikin adu dikini brai adap dan rengim shimna adu mentang shimna yo tidak ada ba ina so dongkam manu ni department deputy CM man depa ni ka mani dei tadi kan mani do perkawai ni keren lah kalau di ka research apa kom ka council hi kan ka hak ka ka kam kan wat banyak susu di jalan zaman demi ka cak keren Deputy CM yang ni kamat bakum ka council ni kam ka jikershan ka state government ka bani kum no bangin ang la shu kan wat banyak lagi julong zaman juga cak ke jungi research ka ka bentar juga council nak kadang bangin la ban so thuk ya ka pateng ka ba adap ya ka bentar tadi ka bani keren Deputy CM bila pun pakai media kai kata apa kata skim bade bahak coba disebut yo naga yang Deputy CM Shemborlang Leit tu ekada nanti lah syutha yang officer yang berlah cakap kita banyak ke bagi dia lek keluar nama kita joki tadi tai